ni chene me fur guri ni tie Mananga. alego ni luakwa mu beru kunu ni ngeo chene me fur guri eni footpe. You tell me no better with men's rare me bordano que te go no no information. Me yomu idano cha eni come. But no ngeo logada. Ngeo logada tamo ni miru luak igu bet yomi kom en cha eni. Okay. Amir wajo ni luak mo beru ikachoke ni. Petit chene mo make yobo me fur gudi. Me awe me charlatan ni rhino kam. Chene ki engineering consultants mu binu ni ki binu kapimu gudi. Kapimu ngoye. Kapimu gimma ke bi pimu eni mutaka woro mana di yo eni lela woro adi piri woro adi ki dano woro adi i gudi eni ki kanani gudi ni moro ufut romene gudi ni tima raj no tima ber gin makenero ene wi gudi ke aka we kunu kwene mamucho kwene matilum kaka kwene mamiro ke bet ke kar mekero kalvat bridge meta di yo gudi miro wot ki kwene la wo majani mageno bino ichangweni menena tine pieni design makekero ke o ki yawe ikaro ya yugi umiro guru wota te o chero tuji gando toko ane gando toko ni uwarati jomo pero ke jomo kere mo pero ke kerni gudi miro power ate kuno o cherpien ka o karate kuno chero nego sub county headquarter mela mogio umiro at least ke kona ni tek tutwal ke ku ngol e gang pa Atkinson o jaragi o chero tu choki kum oriat kaladima ento wakero ni yo ma bidong manok ki kono umiro ke kerri lam naka endo beru tik pa chairman LC5 menena tini pien at least kegeti for goody social corporate responsibilities at least mir ke bet ke kar me wek gudi ma be beri district all to kilometer maroma bor mo ki kerri elam ma pat ki lam ma ke be kerro cherati i rhino kam for your Magog property so, will be affected by this construction. What is exactly going to happen to them? Gin magete timone ene me kwano ngo ma ke be goyo displacement ke be riemo dano i area eno ma ke guda be worry eni ke be goya pienjo mo kene tie mo pero ya i gudi don't be jack food. Take a name don't get him. Amir watching it is a milestone. Amir for your honorable Akel Lucy, a committee name Kosase. PM honorable Akel Lucy, tier one come, oberu one come, make deputy chair, your vice chair make Kosase. And look me on Raweng chair nyim ge. Mado o nyim ge. Kegeno kwanyo lim menena tini getimo design teke nendo getimo design no wano tiki gum bien gudi mo ken madong getimo design ye no dong tie priority road no gudi makenene Uganda ni pire tek mo miru ke kerye lam dong kin ma vi dong luak miru win ene meneno ni lo members me parliament me chero i parliament i budget committee me kero lim ma luka ki design ma bitimeni pien chero kapimi gudi eni abikat ki welim marwate me furu gudi man manyuri watin pot po ngi welim ma bo me pegeti ma ses teke nen gin madong tieni ene me kero welim ma konyo Uganda furu gudi eni teke dongi kero welim Odong teach pa parliament make a lim a budget work fu so lim any pay budget me Uganda me furu gudi me aka we me chero la kan why 2026 2027 chene any pay ye chene me pimo gudi ni kikere mwaka lim
mukaru pi mwagalim eni matume dwema bichel. Pengo ketika timoni piecemeal. Eno ni loka ki check kitma kitiyo kere i government. Okay. Alego ni teke nen pienti yo ario wek chene ni giket. Giromo kerone ki parliament nyo cabinet. President Museveni romo yenyo kony kilo mawako. Ke neno gudi ma ake kit go metuj i atiak. European Union ene avifuru. Gudi eone ene gin gibi kerre lam. Entro gino beru ka yenyo Uganda wego unong chene for compensation. Miyo gino bet ke kar me chulu lukin gang ma pego me gudi mana video kumgi. Pien Uganda ke parliament no football ke rochene eroni rochene pa European Union ti ready. Ene ke gum ma be pe lok eroni wego gudi mabe ake kona de metuj ikona kit gum ki kerrieni o miru ki kerrie lam.